Hello, እንዴት ናችሁ? እኔ ኦልቻይ ነኝ። Hello everyone, my name is Olchay. እና የሙርሲ ሰው ነኝ። I'm came from Mursi. የ21 ዓመት ሰው ነኝ። I am 21 years old. እና ለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር የመረጠኝ ወንጌላዊ ነኝ። I am evangelist to preaching the gospel over the Mursi. እናንተ ደግሞ ለዚህ አገልግሎት ስለገዛችሁልኝ ሞተር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላችኋለሁ። I want to say you thank you so much. You give me the motorcycle to preach. ምናልባት በሩቅ ያሉትን በወንጌል ለመድረስ ይከብድ ይሆናል። ከዚህ የተነሳ በሞተር በመንቀሳቀስ እነዛንን ወንጌል የመናገር አቅም ሆነኛል። It is so difficult to walk in my leg. Now the time I got that motorcycle, so it's really helped me to reach everyone to preach the gospel over Mursi tribe. ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። So I want to say you thank you so much. ቀጥሎ ደግሞ ስለ ባይብል ኮሌጅ ክፍያውንም ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። Thank you for my school fee. You cover for me. Thank you so much. I'm learning. መጽሐፍ ቅዱስን ለመማር በጣም ትልቅ ቦታ ስላለኝ ከዚህ የተነሳ ገብቼ በመማሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። I love the word of God. Now I learning so thank you. ስለዚህ በጣም ወድጃለሁ። ጠንክሬ እየተማርኩኝ ነው ያለሁኝ። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርክ። I'm studying well, so thank you so much. I love the word of God and I learned so many things I got from that school. ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። God bless you all.